Участка боюнча. Жақында участка берілсе мо жазға чыгынчы. Жана туған уруктары, Айбаштын тугандары, анан чоңдордун жакындары эле алып калдат да. Чыныгы муктаж адамдарга бере турган комиссия кылып ошолорду биринчи өчүрүпкө койсок, ошого өзүңүз карачысаңыз ошончу. Сен кайсы өттүң? Басайлыкмын. Басты? Чыныгы муктаж адамдарга берет анан азыр Айбаштын тугандары, жана депутаттын тугандары айтып кеңесинде ошолордун баарын алып айлөкөткө акча берип калгандар алып алат ананчы. Бuyakta бейшаралар акчасы жоктор калып калат ананчы. Бир үйдө 6-7 Жаны билетиңер чыгат деген азыр үйдө кислород өтөт. Жакшы болуп чыкса, сен жазып койсоң да. Чыгар. Фамилия атын айтып кой. Sen hakimlerin ayrılmaktan katılma razı olursun. Sen kavramayız. Sürüyorsun adam Familya'nı ayıp koy. Akıl Bey bunu ayıp et. Kızıl kılan. Masaylarının başlarını ayıp mı olur? Hepine çıkar. Bağlar koyar. Çoğuşluğa uzun daha demir bir obraz tamam. Kurup oturgan deme жоқ уже. Elder açık açık söylüp atат azыр. Ve de soğuklar.